kandi saraka guhaka mwizina ebyo nabigambirwa izoba ry'enyuma y'ebazyo aha mukoro gwo kutongoza oruguuto orukuruga itendero rukaraba ngoma rukaza rwampara orwaresirwe omunyeshenjero wa Shema Municipality Dickson Kateshumbwa akwatanise n'omunyeshenjerokazi Rosemary Nyakikongoro kuruga omu Ministry y'ebyenguuto nuruza kumaraho miliyoni 6 nibaza kurutera first class maram. We need to enlarge the road. Please cooperate with the contractor so that the road is enlarged and we have a first class Maram Road. hariho muri yitwe umuntu ari kubaza kuzomba ibintu byo kushumakuza munoteko mushaho yawe na nyuma abazi ya TV nkigambire umwe n'usanga MP akuvuga ndatugiye kanore bukaje ati ni mu minesente hati so kugira sente nanize korora no mushango tino muntu ari kuzomba parliament atakunyurura na shakiro wabo eco mwaracurireho na niwo mukanso woryo mukanso no batakutenza wanyu na niwo wa LC1 no batakwenda ngo kirungi kiza seri yawe ngwe ntatu twaba turyokwe weza nitutensa mukareba ngo budget eriyo nejashe makoro rguto nekorirwa ro neta hamashomero neta ho amashanyarazi eco nisibakike kintu kibi cyabambeka ba parliament banyu reba twazabirnena abirneta nagataho emushushuriza kwa yerera konka mwikiriza bebembezi ejo komaza tahonda konka cya kabiri mubikiriza amwatira mu ntebe babanze bakore aha mheru murabarongora ninga muje mukakora busha konka mbareko bwiro bakore ki Shangiro ngo bamwe ombanya butegeki omuri Shema bari no bakora namani kurwana sa division ya Kagango ngo ikabeta shemereye kutunga marwara birga government ngo kandi na nerya kabohe akazaho sente nyingi za government irwaro rya mijena ryabarurumu nduragurire tweke cyakuriya irya cunda nduragurire cyuko tuyungire twagira ngo na shi bur constituency nice kinde kirateke twateka munanguna nerya nanke eyashuku norebe rya revo orurengo rwa kangahi ehwera hari kitagata nayo hatecho nacho kuturakiteke mu budget ngo bwacho mu budget mwateka mirwaro ryanyu rya shuku wotartire muno horije kurutekamo abanyishenjero bagarukire bagamba aha makuru agabire ngarabamo ngo bakiba sente za government ekibesire ngo nembura mukoro ngo bazireke zigambi yote ngo basa kubagarukamo yo nimbagarukamo nebukorwa cyecho nyo kubagamba nje njantu mukama aherezo mu abo kuba niyo muntebe yanjye numungize ki ngistamingizire munanyaki no tukora ngwe ntatu twaba turyokwe weza nitutensa mukareba ngo budget eriyo nejashe makoro rguto nekorirwa ro neta hamashomero neta ho amashanyarazi eco nisibakike kintu kibi cyabambeka ba parliament banyu aho kuba ari sente za government ayino vunanzubwa dushobora wanyetegeza so itono bakutubeherera ntubantu mangu ni nembura mukoro ziryo mu propaganda omishomero bakaba cyeta kemiko Gashakwa Michael atwakire.